Ulda buha panamnan maur di Yesus Kristus na igikan tidak bata para kembali ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Badat bata baca yang renungan malakata habayang. Ya agamanya mahuhu anamu o mauri bama kahuru karat tahagamu bama pooha pamalang yang ngaramu mulana na paayungu ya kana panamungumu na parahamanya mawalung talak na malalapahu lapaka terahinaya mauri buhang kimekanya mahuhu anamu patengi parangya na lipulungum na lipanaung lipapekangum nunamu kamwoga maganya mahatau kahil ranguraihi karaka piak na bamarang ya na pulungum waga makaluh kamaka bampahalaku ya mula ni mur Yesus dia kadika napmanima amin. Ulda buha na renungan da terahinaya tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna watu hailanya na ngarani mauri walung uta Mazmur hangahu patumbul walu na papatada da dia kadika na Mazmur patumbul walu kawudu habul tilu na mawina na lingna malaka boludabana kawatu hailanyi mauri mula na bakadaka dinaka na ngarana na marahi jaga na bakuluna na raihia na tana jaka na awangu. Ulda dibuha ala da jeme na kaluan na awang tana. Duna mabiha madia lay Musa na papekanya na ngarana Adonai winaya. Na artina mauri mapadulaya mula mana paitawiki na kay mauri na padakela da kuku ya kana padakada da ati da dineka ala patada da tahdi di karahada dirakapia kuna mana paloga mai dangada duta huhu anana tapintana nangara ni ala mabiha mahadia dapat tiki walawaimanya keluaranu kawuk dombulu bajar pitu tak dalu ngara ni mauri ainya na kuaha dia kana pamau ne na tau nama perhaya ta amsalu habulu walu bajar habulu wina nangara ni mauri mera lewat tu majaga ya lei nauya na tau na matutu taji bana palai di na tomangu mamara tau na nauka dika na kabuguru di na wudanya limalango doksologi bana watu hailanyi ala na hilu doksologi wali na tahilu doksa watungo yaka na logia li na waingu doksologi na kaboguru mana watu hailanya na limalango na iala na mabiha na pungina na ibada jaya na watu haila de nangarani mauri waingu kahuru karadada na ibada datidi dedinau makina bathabayang takabolu dabana na patamuru kuda haing ladu na da di daba ibadah kata pahalaku ya tamuru kuda na liturgi after the liturgi duta tawatunya ala waingu pahalaku daya na paayung na mapadenung yaka na padami na ibada na mawatunya mauri pabolung dabaneka tapatamuru kuda haing ladu duta tiki walawai de nangarani mauri dia kan nutu napa newida napa pangadada napa napatada badana panama tung kaka tepulung ni mauri amin kata habayang o mauri mapadikanyan aung jikana tanah mauri mahadi di karahaman manyama yaga makanya mahuhu anamu trahinaya bama pamalang ya ngaram
mula ka na bam panau pape kagama waingu pulungum mapenya mauri kadaka na ngaram nam biha madi pape kagama kanyema panau maka abmatiki walwainya na ngaram dan kampik watu hailanya waingu pata murkuma mapadenung mula nemur Yesus jika dikanap manima amin ula dibuha di nau na kana renungan terakhir na ya abi bula kini bami like subscribe jika bami pabarnya to ulim jika to minau mera ka nak bami dikidu mamnyemi ba ulinya na yeka be ba wewarnya na pulungan ni mauri Yesus na pamringu pamalalami